turabakira mu gikorwa mukunda muri benshi cyamisi murenge kuri umunsi wa none biraryoshe bimeze neza cyane twatembera ahantu henshi twarazengurutse n'umuruhura cyane siko bimeze se batwa ko bimeze cyane rwose sasa twaragiye tuja mu bigogwe twarura y'abakobwa turabazana tuja mu mutara dukura abakobwa mu bakonyine turazamuka imurenge twarura abakobwa turabamanura tuje i Burundi turababura bari bagiye kunywa ikiyeri kuri plage uri sheke ibyo biri kuvuga ari byo wewe tangwe kuzura benshi bahoraga basinza amasaha 28 bari bagiye kuri Tanganyika gufata ikiyeri turababura ariko ubutawenda tuzababona turabakira mu gikorwa cya Miss Murenge kuri umunsi wa none turi kumwe n'abajije bakomeye cyane hano hari umugabo ningirwa mugabo ariko aravuga ngo umugabo ni umugabo tugiye kumwakira nabibwira cyambere mbanje kuvuga ko ntaringirwa mugabo imbere y'abantu tukazusebya umugabo mugenzi wawe ibyo bintu kandi urabigira tutagwanira mu irushanwa kuriya tagwana ari mu kiraro za wiba urumva ko utangiye kuvuga nk'ingirwa mugabo kuntuka okay nta kibazo amazina nitwa Sebatware naje ndumujije twaje mu gikorwa cya Miss Murenge turabakiriye abantu wese mu gikurikiranye kadukomeza n'undi mujije turakomeje n'undi mukobwa mwiza cyane umukobwa twamubuze ubwo ribuka tumushaka twamurebye kuri social medias turamutumira n'umukobwa uvuye Belgique abanza kwiga arija karakari maringa aya ariko reka tumwakire abanza na pepera abantu nabereke taye ako umuntu nkugira sebaga umujira none wowe nawe kera none karandika reka kugora je sebaga ndabaramukije karaga abantu baramutse neza ndabaramukije mwese je sinkundinge nukora nawe wone wo bita umurundi umwana wo kukiyeri nawe arahari umwana wo kukiyeri ariko utavuza amazina ndavuza amazina nitwa Bigirindavyi Bigirinda ndabizi kadahora ndabizamonye afise umunwa uri bagita Bigirinda nitwa Bigirindavyi nkaba nanje ndi hano kuri notebo y'abajije twaje kuraba ninde uzotwara irushanwa rya Miss Murenge nibaza karinde rero Bigirinda watubwira amategeko Bigirindavyi bisobanura iki ese ibihenyuka bigira ibondo cyangwa bigira igifu areka barundi nabo wagenda tubwira amategeko agenga irushanwa dutangire aba bagabo rero abagabo murabona ko bafise umunwa munini sinzi ko nza kubishobora je nyene murabyumva ko basumbije umunwa hama amategeko tugiye kuraba ngaha ugomba kuba ufise umukobwa witabira irushanwa uzotwara irushanwa agomba kuba afise umuco afise indero afise imyaka itari hejuru y'imyaka 20 ikindi kandi cyane bikeka kuzuranciramo ikindi kandi agomba kuba atararongorwa atamugabo afise afise umugabo nshaka kuza ngaha yego arakoze cyane kutubwira amategeko ari bugenga irushanwa hari ikindi kintu nukuvuga ngo umuntu uri bwitware neza arataha n'icumije uri buhushe arabona sufuri cyangwa se umutumbi 10 mukibaza ngo namahera namanota 10 apana mahera abarundi namahera kaje mwe ariko ntakibazo reka twakira umwana wa mbere ahantu naratembere se batwa nahantu heza bimisozi y'imirambi kandi wayebayirize none niye kandi wayebayivye nahantu heza uzuvuga ngo amata ngo yimurenga araryoha ahantu aba amata aryoha naratembere ndahagenda ndazibuka ari umugabo bita Mukiza wampaye inkasha buzutsa arapfasha mbasari ari murenga aho ngaho Mukiza sumya murenga oya ngo arahandi arutabasha mu murenge aho hantu nahantu heza cyane uwo mugabo bita Mukiza wampaye inka buke yarapfa afite n'abana be ba muri Amerika wenda abo bana bazampiyonka cyangwa se mbagiriyonka tugiye kwakira umwana mwiza cyane umwana ufite umuco bya bindi bavugaga Bigirinda wese indero Bigirindavyi Bigirindavyi tugiye kwakira umwana wo mu bigogwe amashimeshana umugogwe kazi atamuka imbere yitegezwe iteye neza kabisa murakoze nitwa Nkumi notse mu bigogwe banyitangira ikiringo zifite inka nyinshi izo nka ni zaso iyo ni imitungo ya so ntagarira tuzaso se turazigira gutana hano turi kuri busheri hano baraje kwiyamamariza ikamba rya Miss Murenge kandi nkabandi buryegukana izo ni inzuzi aziko yarose yiyahura no mwana ariko nta kibazo
urakoze ma turakwakiriye uratwibwiye uri umwana wo mu Bigogwe. Mbere yuko dutangira tuzatugira akantu ko gushusha abamise cyangwa se tukareba ubwenge bwabo bakuye mu rugo niba babuvomeramo amazi cyangwa ari ubwenge bwa nyabwo. Uturebye gutyo urabona ni kandi w'umunyabwenge. Kandi tukurikiza amagambo wowe ureba umuntu gusa. abona weho ndabona warari ibintu bitari bya temperance uyu nguyu udazaniwe ndi kubona ibintu bya temperance Akanyabwenge cyane. Hanyuma kurabona je ndi abakobwa turazirana kweri nkawe mukobwa Sinumva nawe uri igipfu. naye amaro urabona atabwenge mfise jewe Ufite ubwenge nayo maroro. oya nawe ndabona ari igipfuga nawe ndana None ubwenge buba mu maroro cyangwa buba mu mutwe. bwagendeye muri tentile. Erega wowe nujyanye mukobwa mu cyo Azi ko wagira ni kangoto basize mu mutwe. Ubugari bw'amasaka. Turakomeje n'ibibazo reka twakire se batware atangire. Bavuze ngo ndi gipfa ariko ndakubaza nk'umunyabwenge. Hanyuma ndashaka umbwira ibitabo bitanu Elena White yanditse kandi byarazengurutse hari iwanyu hose ntamuntu tutarabisomye n'ubu utabizi uraburiga Kandi afite ibitabo byinshi ari na White bigera mu gihumbi na. Vuga bitanu gusa. harimo Gana Yesu n'intambara ikomeye Aha. intambara z'Rwanda Wereka ibintu by'ikiyeri. Iyo ni Bibiliya. Mu bintu by'Imana tibazana neza. okay. None yazanye se bakabo. Ubisubije Komeza ama. kubwiye bitanu. ibindi ntabwo mbyibuka Ayo. Bazanye igifu none. Cyana kiradize none. Wowe uri umudive tuzi ibitabo bya Elena White. Iyo zeru wayibonye. Tuzi igitabo cyo bita ngo Jesus is coming. nakibagiwe Aho ngaho ubonye sufuri. Esofuri genda. Uzi noneho zeru y'ubumana yo kuba utazi Imana. N'Imana nayo igwaye zeru mu ijuru. Imana iramutabara Mubaze ikibazo cya kabiri umukobwa wo mu Bigogwe canke mu misi wo uturuka mu Bigogwe ni iki kintu kiba kimuranga nyene abarangwa niki umukobwa mwiza aba afite umuco abasenga Aho ngaho uri umuhanga. yubaha ababyeyi Aha. ibintu byose nyine ukunda no kujya mu nka iwabo bamutuma nyine akajyayo Abakobwa b'Ibugogwe bararagira se. cyane bararagira. Erega niyo mpamvu Aho ngaho mpakuya kaide vuze kunka. Ese ninka zizajayo? zitariyo twonywa iki uzi ko twonywa iki Zizaja mu ijuru inka. hazajyayo inkungu kubera ko hagiye zifite amahembe zo kwicana kandi abamarayika zobagora kuzirinda hazajyayo inkungu zizojayo pe Zizojayo. Ubwo uvuze ibijanye n'inka ko zizojayo bikore nawe ugenda wakoze cyane ma. inka mugenzi we Ninka ngo zizoja mwe. Ntazanditse muri Bibiliya. Zikaza zitamase muri Eden. Muri Eden. Zigatamase kwa Ntuza kwa Zakayo, zigatamase kwa Pilato, zigatamase he. Akora mwana utsinzwe akize yewe. Ukuntu cari gahagarariye se abantu b'Abagogwe disi n'ukuntu twabanye. Kikaba kibonye sufuri. giteye neza Bana murakoze cyane rero mwamubonye mu mise uturuka mu Bigogwe tuge kuza mu kanya twakira abandi ba mise bakomeye cyane kuva mu Mutara turagerayo turaje Murenge turaja n'ahandi hantu henshi cyane hatandukanye reka dukomeze nirusha mukoma amashi Yiki kandi. ko muri ibipfu nyine mukomeye amashi Ko turagira ngo nitegeko bajya bajije. Sasa rero turakomeje n'irushanwa ryacu rya Miss Murenge tugiye ahantu bita Imurenge. Biraryoshe cyane tugiye kwakira ishano n'ishano ariko uyu mwana ni ishano pe. Sebu bintu byawe byose ni bito. Umuntu w'abantu mwisishano. Nawe ni umwumva urumva ari ishano. Narinzi ko yapfuye burya Satani arakora uyu nguyu utagakoreshwa n'Imana reka tumwakire Nyamajana. Ni Nyamajana. Turamwakire Nyamajana ngwino. Naze tumwakire. Nyamajana Pratuka none n'umuntu utazi. Ayowe undebere none nabasubije mwese n'ubwa mbere mbonye igini ku mama ubundi umuntu azahura nayo ninjoro none ndahumiwe arasa neza Sebaga barakwanga. amakuru Nyamaja Amakuru ni meza Sebaga yawe. ufite discipline wanza muri Amerika wari ufunze urasa neza Nyamajana None karasa n'ishoko. igishoko urakizi reka twe guturutira umwana
Nyamajana urakaza neza ariko afite discipline kuko ukuntu atuje. Tuje sinzi ikibazo. Sinzi ikibazo ariko mufite amakuru yiwe. Ngo no mu divorce kujya. Ayiwe. Ngo biriya nibyo bibazo yikorere byose nibyo yazanye mwahanga. No gutandukana n'umugabo. Kumbona umengo Nyamajana sana nyokuru wanje. Ngo nyokuru wande. Ngo barangana. Nyokuru wawe. Uyu niwe wabitoya. Kuravuga gucyo se nkaho uri mutoya nako gahanga kameze nk'akifi mama. Aragora. Wowe w'i Burundi noneho umukene ntukuye no kuvuga. Abandi nari nabaretse Sebaga nari narinze akanwa kanje. Urantinya? Nari narinze iki? Akanwa. Ariko umva nkubwiye. Ni je wanya kugiye kuzurambwira ibyo bintu by'ibirafarufa ngaho. Bije y'i Burundi mukoresha y'ingengo y'imari niwo musatsi wanje. Wowe wambara ikanzu itagukwira itanagufata ufisa amayera. Beje Burundi niwo musatsi wawe. Cyane gose. Umusatsi. Urana umusatsi se. Aziko agira unakanyabo. Sebaga mwombaza cyangwa mukambya. Nyamajana tuba tunakumbuye kubona ibibazo niyo mpamvu tugutindaho kuntu. Reka tukubaze twinjire muri projet indani. Ese Nyamajana wavuye muri Amerika? Cyane gose. Wibitsindagira ntaga ari byo tugiye kubaza. Ni ukuvuga ngo ko wavuye muri Amerika indege wajemo turagira ngo tugeranyirize speed yari ifite n'ibiro yari ifite. Urakoze cyane Sebaga narinzi ko abajije babakoreye amahugurwa kubera iyo makosa wakoraga kera none n'uburongo yosubiye mu ikosa wakoraga. Bisobanuye ko umeze nk'umusozi ntuzi uhinduka. Kumbaza ngo indege navuyemo naje muri Amerika ngireshite ngifite ibiro bingana gute. Sebaga ntago naje mu ndege nyiteruye naje mu ndege nyirimo nk'abandi. Kuraseka Sebaga. Nyamajana gose azamushorera. Ntago waje mu ndege uyiteruye. Cyane gose. Nanje ngiye kuguterura mu ikaratasi ubonye sufuri. Ndaguteruye none umenye ibiro byayo Nta kibazo. Muhangane murazina. nawe wakomeza ukamubaza ni ibibazo gusa hano. Nyamajana. Karame. Projet yawe imeze gute? Wowe isugura gute? Urakoze cyane projet yanje naremereye cyane abenshi rabarusha ubushobozi bwo kumva hari abatari buyumve bitewe n'igihe yakozwe. Gira vuba du stress. Reka kutugora utubwira ibintu byinshi. Nari ngiye no kwikora muri Rwanda Day muri Washington DC umwanya wa mutoya cyane kubera ukuntu yari iremereye. Iyo projet ni yahe gumutugora udushaka. Akakantu kamaze abantu vuga projet wikwihaya. Projet nayibabwira Sebaga. Projet yanje no gushishikariza abana bose b'Abanyafrika baje kwiga mu mahanga cyangwa abroad bakaza bagenda ibyo bize bakabigarura kugira ngo bifashe iwabo muri Afrika bakagaruka. Nimba uri umuganga warabyize muri Amerika ukagaruka mu Rwanda ukaja mu kigo nderabuzima ugatanga umusanzu wawe nk'umunyagihugu. Nimba uva mu Minembwe kanje nizi ibintu byo gutwara indege zaje nje gutwara indege zo mu Minembwe. Murakoze cyane. Cyuzi kuri igifu uziko Nyamajana igifu wagera muri Amerika ukagaruka. Wagera muri Amerika ukagaruka. Ntago ndi umurozi kuko sindi mama. Sebatwa. Biginda. Ufise ubwenge ukagenda muri Amerika ukagaruka. Ntago ufite ubwenge ngo uje muri Amerika ugaruka. Oya. Bigira indavi. Kurumva ukunda ari igifu wagera muri Amerika ukagaruka n'ibiraro bibaye. Sibyo nyine ko ndamubwira. Icyo camuzanye. Jewe ngeze muri Amerika. No kwisha mu kiraro. Sinopfa mvuye. Ubu ngubu jewe Ibyo nukubera kudakunda Afrika. Umugabane wacu ugomba gutera imbere nayo tekinoloji igakura kandi igatera imbere cyane cyane mu rubyiruko. Rega Sebaga umusaza njewe ndiso. Kuranyita umusaza. Mbabaye Sebaga aho birancitse. Muri Amerika sinogaruka bwa. Ni igifu. Igifu tikizi guhita mu ngo wawe nakinaje visa yacu bakayiba kikabura uko gisubira. Uwo mujije ndagira ngo agiye ni Bugande wo ngo mwicaranye ndagira ngo ntiyagaruka kubera ubukene. Sawa. Jopwe najyo ndari. Bibonye ko wabyibwije. Urumva se watwaye bibonye ko wabyibwijwe n'amiba. Amiba rukuntu zizazihaga ikigabo ukagira ngo ufite amafaranga. Jewe simbiye hose. Mubaza umubaza vuba. Nyamajana reka dukomeze tugiye noneho ku kindi kibazo. Yego. Gikwedura ubwonko nubwo ntabwo ufite wenda urabukura mu kaguru canga mu nda. Turagira ngo tukubaze intambara ya kabiri y'isi itangira hari ryari ninde wayitangije? Sebaga. Subya. Gezaho. Muyo dore ibintu azabaza nibi. Mubashije ya kabiri. Ndaje nkuteze ya gatatu. Mu ndebe. Muyo mubwire. Uyu mwana uvutse ejo mu gitondo. Uramubaza ibyo bibazo birashoboka ko iyo ntambara ushobora kuba warayirwanye bitewe n'ukuntu ngana. Ariko iyo ya gatatu ntuyicika. Ntayicika. Ya gatatu yawe nandese. Wowe uyu mwana waje mu gitondo n'ubaza ibyo bibazo. Jewe Sebagabo. Ariko abantu babahaye rino rushanwa ubundi baratekereza. Bazi ibibazo byo. Nyamajana yabanaga n'abasazi muri Amerika. Ngo ni muyombo we kindumva ngo muyombo.
kuranganga se bagabo uzi ko nje nagwanye n'intaruranze bazi ibibazo umuntu agomba kumva bazi ibibazo bizima mwana waje mu gitondo ni ukuyishira ushamwe hari utubazo umudivorce tweje mu gitondo umudivorce ndi umudivorce wawe se wowe uyu ni umwana w'ejo mu gitondo turagira ngo tworoshe ibintu wowe urumva ufite ubwanwa wenda nk'ubwa Petero nico uri kudukangisha wenda ariko reka tworoshe ibintu kuraza kunkangasha seba umva tuvugana hasoni ufasi ibibazo byoroshye mwana avuye muri Amerika uvaho mwumvikana nk'ibyo ngibyo oya urabona uyu mugabo ni umunyamahoro cyane uriya mugabo ndagukunze wa mugabo ari ukuntanganirije uyu mugabo agira ubwoba kuriya bambwiye ko uyu mugabo ni umugome cyane uyu mugabo mubabwira amakuru uriya mugabo ni urinda Biden muri White House arabinyongora arambwira ngo killing me kirima yatangiye kunanira mu mbaze ntaragwa umukobwa mwiza aratabigustressa nyamaja karame iyo umuntu ari mu ndege ibigendera hejuru cyangwa icamo ikagendera ku butaka indege igendera hejuru uri umunyabwenge icumi uraribonye ikibazo wabaza umuntu urumva umubashije neza uretse kuki ugabanyije kandi bavuga akabazo ka nyuma nyamaja cyane iyo umuntu agiye guseka gute sa n'udusekeramo igendera urakanyagenge urakoze cyane seba sawa umunyamerika abanyamerika nabo tubakomeye ikibazo cyo kubaza umuntu hano ntabwo ari intambara turimo kuko uriya mugabo urarihindukije urarihindukiranyije ubajije utubazo tw'abantu ko iyi ni mise ntabwo ari intambara turimo kuko ariya urareba mu mise ni umuntu uba ugomba kugira ubwonko bworoshe akagira ntuza ibintu ntabwo nje nubyumva nje ndarivamo irushanwa nta mafaranga ukeneye uzatunga umugore gute nurivamo simvuze ko ndivamo ubu nyine ariko ntuzarivamo turavugana kumva ufite gutunga umugore urumva ibyo bintu muri komaragira sivyo ibyo bintu kandi nakubonye wewe kuva kare sawa nimba turi buvugana ariko ntashuti uri kijyabwenge uyu murundi abagore barahangana wewe wifata ibintu nyamajana abagore baramwanga nawe wija muri ibyo umuntu w'umugabo vraiment ariko waramwanze cyane kuko reka tubigabanye tubigabanye binagaragaza umutima mubi nkaba nabura n'ikiraka turi abavandimwe sibyo ibyo bintu nibyo nubwo no mu ndabyumva ni nkaho yabuze ivoka ibyo sindi ko ndabyumva nababonye reka turakomeje n'irushanwa ryacu nzobitwara mwese turakomeje n'irushanwa ryacu nyamajana acuye amanota 10 nicyo cyiza cyo kwigishiriza abana hanze muri Amerika ntamwe abavyeyi mu bajane turakomeje mu kanya tugiye kwakira abandi bamise harimo biraso byiza nyabitanga ari nk'umukonyine mbega irushanwa turagaruka mu kanya tubakira aha turakomeje n'irushanwa ryacu ryaryoshe cyane sibyo bigiri cyane byaryoshe vraiment na Sebatwari irushanwa ryaryoshe tuvuye umurenge nyamajana yitwaye neza kuva nabaho mbega umwana w'umunyabwenge Sebatwari wowe mbega afite neza cyane none naje namushimye kandi ageze mugaya yageze hanze aba mwiza agira n'ubwenge $1 risiki kiratangiye ajya amahera ntayo mwariye uravuga $1 ryari $1 tugiye kuja mu mutara tugiye kumanuka mu miramba ahantu heza nanone naho ni munka tugiye kwakira umukobwa mwiza cyane umukobwa w'umunyabwenge umukobwa usanzwe uzwiho ibitangaza n'ubwenge turamwakiriye cyane aturutse mu mutara ahantu bitanya gatare bamwita Businge Scovia amashimeshi kuri Businge kazi bana w'umutara bazaba beza sinzi uyu nguyu nawe nimba ariko amese icana sawa kweli zagera ukunda abakobwa bagenzi bawe kibi zateye Burundi zo nta kibazo bazabigira nukuri ko mastani hari umuzimu mubonye ko mutokesheje turakwakiriye ma murakoze usi umukobwa w'umunyamutara agomba kuba afise umuco umeze gute bega abakobwa bo mu mutara beza amazina yabo nayahe amazina ubundi abakobwa bo mu mutara beza twese turi beza mu mutara abakobwa baho turi beza amazina bari Jeni Mutoni Kobusinge Cyomugisha Scovia Businge Kanyana Mutoni yo shankoze mu bwonko ma bagukozemo guteseba uzakozemo iki intoki unyibukije igikobwa bitaga Mutoni cy'igikonyine natenda kikuramo koma satani regana no mu mutara ufite yindi no mu bigobogo warasize yindi mu kirundo afise yindi
ntagira sintagira mu Kirundo afise ubundi Yesu yaravuze ngo mugende mubyare mwororoke Yavuze ngo mugende mu bindaya. kurangita indaya sera twawe Taguri maraya ariko niho byivugiye. Twakomeje n'ikindi kibazo. kubyara hana uburiyo Abariyo gose twakomeje n'ikindi Kwibandariritse. kibazo. Makari gaciyemo ama. nkubwire n'ikintu kinakomeye nawe nureba nabo uzatahana umwana wanje muri iyi kambi kurakina Iyo yahize kaba yahize kujya. ayaye nta gakino Ayaye kidatiko ntagakino. watera inda yatera inda uyu nguyu ufite tuza ufite kankoto mu mutwe Ufite umusatsi nanjye ngo mwangisikira w'abagwayi ba bwake. rebera nawe uyu musatsi reka tukubaze mama Scovia niko witwa yego izina ryiza nuko tegamo nk'inyambo turasa nuko gutya turebe karate aho ngaho uteze nk'ihene oya gakore neza Teze k'intama ahubwo. gakore neza nyine utegemo gutya uyaye uzamure murakoze tugiye kukubaza ariko reka se batwara abanza kubaze Reka mbaze kubaze ndakubaza ibibazo bigera kuri 2. Hanyuma kimwe n'interuro ikindi ni ukukivuga mu Congereza ari Kinyarwanda. Hari akana nibaza bitera abagore twe tukita agashori wacu mwe mukita agashabazi niko bambwiye. Agashabazi mu Congereza bakavuga gute? icyo kibazo cyoroshye gute agashabazi mu Cyongereza Mu Congereza. bakita agashabs kana nakanyabwenge narababwiye muzazara abana bibi umwana zubwenge Nawe urabyemeye. mubazi ikindi Uzubesha ngo mubazi ikindi Kakubaza ikindi mzihorera ariko iryo ni 0. Hanyuma ikindi kibazo ni interuro. Iyo inka igiye mu guri cyangwa se mu kiraro ikabzagira. Bavuga ngo inka yabzagiye bishire mu Congereza. urimo kumbaza ibibazo byoroshye gusa nanjye nicyo kibazo ndi kugira tibazi ko wize za ntuza za Entebbe cyangwa hariya twebwe tujya tuniyigira Uganda nta kibazo cy'icyongereza Nakumvisha wiga Uganda nyine vuga subiza. nta kibazo okay ngiye kuvuga inka yabyagiye Inka yabzagiye. cow produced down ariko umva none uyu munsi singobera ugira ubwenge ugira babyita kiri wazambaye stage yakongereza kuri akaza kambana gake nta kibazo ngiye mba Sebaga ngwino wicare hano. Sebaga. gwaye abandi nabaga 10 gwaye 10 n'igice kubera icyongereza cyane niwe muswa wa mbere uyu mwana reka mbabwire muceceke wowe mu BJ tuza yaga nkubwire uyu mwana ubushize yavuze icyongereza ndumiko arongeye nyuma y'imyaka 10 aracafite icyongereza Sebaga ndemeye nyine uziko icyongereza cyo mu bibogobogo nyine ari ico. akira Korani Uyu mwana yewe nguhaye 0 ma. n'ubwa mbere Ugenda ubizi. mbonye umukobwa mwiza w'umunyabwenge Naguhaye 0 ugenda ubizi. Ibyo bintu oya byose uyu wavuze nguyu ntana. batwara umureke ntago yize napfuye kukizana gutya ariko ntago cize Sawa ngaho nakubaza iwe wize. reka naje kwibarize kubera ko tugiye mu Congereza urandusha wowe uvuga icyongereza cya Biden se umuntu yasanga agiye mu bishanga ntago beshye none ndagira ngo kubaze buriya mu Mutara bakunda kuvuga ibyinka gusa bakavuga ngo gukama ndagira ngo kubaze ese mu Mutara higeze aba umushakashatsi yego bamwise nde bamwise mushana ngo mushana Nta mushakashatsi wabaye bwo mushana. rero ndagira ngo kubaze ariko Nta mushakashatsi wo mushana. ngo mushana n'iryo zina bamwita mushana n'iryo zina oya wasanga ari umunyabwenge katumba ese ubushakashatsi bwakozwe bumeze gute nawe ku buryo ubugenderaho kuri uyu munsi wa none ubushakashatsi yakoze yaje kuvumbura yuko umugore mwiza umuhabwa n'Imana ibyo ngibyo ni ubuhanga bukomeye kandi inka nziza zituruka mu Mutara Ubwo ni ubushakashatsi. yego Ni ubwago mushana nyine. Mubaza ikindi Sebaga. 0 dusibye ibyago mushana watubwira ubushakashatsi we waba warakoze nk'umwana w'umuhanga uzi icyongereza murakoze nanjye nakoze ubushakashatsi ngenda bitewe n'ukuntu nize mu biology ndabihuza wize biology mu ubumenyi biology buriya si ubumenyi bw'intuza n'ubumenyi bw'isi uri umuhanga cyane ndabihuza nza gusanga inyamaswa zisa n'abantu yego uvuga ibintu uzi ko nzi igitera gisa na Sebatware Sebatware wowe Sebaga turakosana je nawe. oya ni ukuri ngaye ku mwana akomeza ko naje gusana haya akanyana ko mu rugo musa inde njyewe murasa neza uko amatwi ukuntu uvuga noneho nako karasakuza
tuza mu rugo ntitugisinzira. ngo kagwaye n'uburenge Icyo nacyo nari nyibagiwe karwaye n'uburenge banze mpamvu kamaze imiti gasakuza murasa neza n'utugambo nyine ni nanjye nkaba nari navuze ngo abakobwa beza ngo bagire ubwenge cyane arabugira uzi ko birabyo ugaragarije kuri idebe mu mutwe umuntu w'umugabo kandi nsa n'akanyana nta n'ubwo uvuze n'ikimasa tumuka gutya ndabara ngiye guhumiriza kumure nakubuze ninkubona hano uraba ufite ikibazo Scoby amanota igendere yarakaye wavugishije ukuri rwose uri umwana mwiza kanyana kwagwaye uburenge uriya mwana ni mwiza cyane avugisha ukuri uriya mwana waba afite inyana musa yagwaye uburenge mugayo nyana cengira amatsiko yo kwiraba umuntu azogenda bifotoza ukuntu munezezwa n'ibibingira uko mwazanduga muri rushanwa ntago nzongera kuriraho mwaririye sebaga harokuraga warozwe ari umuntu uzoraga umuntu warozwe se kera wararozwe turakomeje n'irushanwa ryacu nubwo tugize gutiripotwa haza ubwenge buke biza bibaho haza abahanga n'abatarafite ubwenge cyane irushanwa niko rimera tugiye gukurura mu kanya tugiye gusubira imurenge twakira biraso vyiza Nyabitanga biraba biryoshe cyane biraba bimeze neza nyuma y'igihe kinini umwana yabaye umunyabwenge yigiye ahantu bita kuri Jiafe ni umunyabwenge cyane mugaye turaza turamwakira mu Nyabitanga caka ijinge cy'iwanyu turakomeje n'igikorwa cya Miss Murenge turakomeje tubakira kuri uyu mwanya twagiye ahantu bita imurenge abantu bo mu Mikarati turabaramukije abantu bo mu Kara bo mu Rurambo abantu bo mu Mibunda abantu bo muri Nyarujoka abantu turabaramukije abantu bose bo mu mirambi y'imurenge imurenge twaragiye dukura mu mise mwiza cyane biraso byiza umukobwa w'umunyabwenge Nyabitanga turamwakiriye amashi menshi kijinge nawe nabeshe se yarashatse ari kuri mwiza ongera ikaraga kukibiyereka karibu ni mwiza cyane wabonye uzi kureba ma sani kongo kwagiye murakoze cyane kunakira mwitwa bande nitwa Nyabitanga Nyabitanga ni mwiza tapesi umunyabwenge wowe ureka igipfano wamubaza Nyabitanga hariko haraba irushanwa ry'igikombe cya Afrika cya Afrika uzureba amacu umugore wawe se kandi akinanirwe none na Kongo yari umugore wawe kandi nakubujije sebaga kuzurancira muzura reka mbanze mvuge hama nta kibazo duza nani finali hazokina Nigeria na Cote d'Ivoire ndashaka rero kumbwira ku ipari yawe ipari ni ibiki pari ubeti kubetinga nyene Komastan kurabaza umwana ibintu za beti otegeri gutega no mu nyumviro uyu mwana urabona azaje mu bintu byo gutega sebaga wari umwana w'imyaka umwana w'imyaka 10 ninga yemerewe gutega sebaga bayagenda muze mubaza ibibazo bayagenda ari nyobewe ikibazo uri bubaze nk'umuntu muzima w'umugore kurabaza beti mubaze rata amubaze sibiki urakoze cyane kumbaza je ko ndabona ko ikipe yotsinda ayo makipe yose yo mwisi ari mu Mibunda FC cyane Mibunda FC igira umwataka witwa Nkomezi ikagira n'umugaridiye wundi w'inshuti yiwe baza bakinana neza cyane ta muntu wotsinda Mibunda FC Mibunda FC ni ndoye uyu mwana ni umunyabwenge narababwiye ubwenge bwo mwamama habyi wanyu zabaye bizima gose zero yikise reka muhereze ikindi kibazo muhereze turabyo zamugoye ni igifu ntazi ibindi by'imipira igifugote igifu taranamubaza kuri tumuntu igifu taramubaza icyo wanje camunaniye Nyabitanga ibiraso bisa n'ivy'inenzi nyuma yo kusubije ikindi tuguha 0 katukubaza iki ngiki gose hanyuma Nyabitanga ugeze Kigali uvuye mu Minembwe niki kintu wabonye gitandukanye Kigali ni Minembwe byari zose hari mwitandukanira ugize neza kumbaza ico kibazo wari ugikene nari ngikeneye cyane Kigali yamaze kuja imbere ya Murenge ho bukeya kandi na Murenge nyine uko turiyubaka hari amashure hari ibitaro ndetse n'ikibuga k'indege ko baracubaka mu minsi iri imbere tuzogitaha ariko hari ibintu dukeneye mu Minembwe nk'abantu nyine b'urubyiruko dukeneye ama club n'amasauna Komastan na club n'amasauna kuravuga muyo
Kamuyomba wanje akunda sauna cyane akunda sauna na massage yagiye aje buvira ndikunda sauna nyabita oya si ivyo ngivyo tukagira nama IG nyabitanga ndikunda sauna ureka kunyicira ishiri reka kuvugira mu mwana ni wowe uzutuma nsinga uzureka nisobanure ikibazo bambajije ngisubize bampa amapoya cyane gose nuko noneho bakatureka tugakoresha za IG bakazana ama club je nkahita mbakasha dibo mu minembwe kazaza post uzikuri kivumu kana hostinga noneho kazaza nama live ku ma Instagram kazaza mbabaza ngo abo mu minembwe ko muranumva ko murandangiza ngo mushireho imishaha ngo none se ngo mu mikarati ngo mwabuze network nkababwira nyine kabwa ngo nimubanguke ngo hano ngo hahiye tugashamana hahiye gashamana se ko atuka umwana avuga yakumujya umutima kabanza avuge banza urangize hawe sinzi kuntu umuvuga ururimi rwawe kindamujya umutima gute uko nyene kakumubuza amahoro umutima woshuna wagize Kamuyomba akunda sauna tubwira ibyamuyomba wawe nibyo twari twibanze imisi yashize Muyomba yaje Rwanda wageze Rwanda ngo asha muri sauna wageze muri sauna ngo umwana w'umukobwa ngo amukora ku mugongo Muyomba yaje avuga ngo umutsi ngo wose ngo n'urutirigo ngo biragiye ku murongo amaze mu minsi mike kuravuga ubuzima bwa Jean kuravuga ubuzima bwa ureke avuge ko ndavuga ubuzima bwawe se none ndabeshe sinzabeshe nabitanga nuko Muyomba amaze ageze ruguru aragenda ngo aja kureba Nyamanyana muramuzi Nyamanyana ndamuzi wa mugore Nyamanyana Nyamanyana uzikora umugore w'umugabo sinababwiye ko Nyamanyana w'umugore ni umugore warumuriza nyine ajya we urabazi bose amaze aja kwa Nyamanyana aragenda ngo Nyamanyana mu masi Nyamanyana amuturitse urutirigo kuri Muyomba yamaze yinga ryose ari mu mubiri wanturitse urutirigo ngo kurabona ndikimuka kuzubesha amaze yinga ryose mu mubiri muyo two kubesha ubakize byabaye amabiga ugakira nyabita muyo je ko ndabesha nyabita waretse gukina udukina oya reka kunicira ijisho ndavuga amakuru siko kwijaratse vuga amakuru yose urangize ma turacaguye nuko amaze rero amaze kumuvuna utirigongo Muyomba araryamye arakwereye umugabo amazinga ryose mu buriri tukaza dusenga je na mama dogo na mama amasengesho yaragiye kuzavuga nicyo gituma yari yarabuze ese mwaramubuze si mwatubajije twari kubabwira ziba oya umwana avuga reka nkwibarize projet n'ubundi umuntu agira ibyo atangira tekereza usubize ubwonko bwawe inyuma ugira ubwenge byibuza bukeye mu bwusigaranye sibyo niye projet ufite nzima wabwira abantu kuri uyu munsi wa none Muyomba arakoze kandi nyine ko ndabona ko Muyomba yamaze kundakarira oya ntacu ibyo bivuze ma ntacu twagoye amakuru ibandanirizeho tubarire igere bimeze rero je projet yanje nariko mbona ko yofasha abantu baruguru cyane ku gitsina gore nabibonye nino ndashaka kujanayo ikintu kitwa divorce divorce gute divorce kabanza avuge divorce gute urabona divorce gute umwana ngawe kurazana divorce gute turashaka oya yereka banza avuge urajinze kuravuga divorce tubarire ko mbabwira kuri iyo projet yanje divorce ubona ino nta mugore uzukubitwa oya izo ntibihaba uzukubita umugore akarara kuri polisi wakubita umugore wakora ku mwana gutyo ino ntibihaba ariko ruguru Muyomba ntaza kubita umugore wese ntabizi uyu aya mapwe kandi urayabonye mavumo uvuga izanye korome gusa nariko mvuga nyine ngo bazotuzane divorce kakuri urabona abagore baruguru bazakubitwa mama nawe azakubitwa no Muyomba umugore warakubitwa kakuri abakubitwa rero bakabigira ibanga batworohereje ambagashiraho ama divorce kuzaho gukubita uko divorce ariko si bose baza bakubitwa nawe uhindire mu ndimi ukemera ukaguma muhire ukubita umugore we asura nkeneye kiseba twa nkeneye ko kuza uvuge kugira akanwa gusa kaba kadakenewe mu ndabasabye mureke kumvikana bakaduha ama divorce wakubita umugore akaza kuri polisi nyine akakurega mukagenda niba ari n'imitungo mukagabaniza ukagatwara zimwe nawe ugatwara izindi ndetse nk'umugore akazatwara inka nyinshi kuko ari waba ujanye n'abana sebagabo yamara tumuka vana genda sebagabo agafu aza kubita umugore we nanihinga yabitanga karame muyo tumukuvana wewe kuravuga divorce turanashaka umugabo ahubwo wowe wadivorceje n'ubwonko bwawe vana tumuka vana kubura yabita amanota wayaronse kubura kwa 10 ryanje nawe kwa 10 kubura vana nyakorome nashaka guize ashaka gubusa ntaje kiransebeje kweri vraiment